with all protocols observed. Ningependa msikie hii sauti na msikize wenye wanapita karibu tafadhali. Heshima hapa, manake huyu alioenda anaonekana kila mahali. The parents of my dear sister, esie shamdalne mmanyire tawe. Ndakenyere mbolo luwanga mjira indambi, lakini kuna abanda banji sana isaino abacheni betere mungomno abala manyiro luwanga tawe. First of all, I would like to take this opportunity to thank those Kenyans who are in the diaspora and watching right now online. That Mama, yesterday I was doing my usual campaign for 2027 presidential elections in Isiolo. While in Isiolo, I received a call from Dallas. I received a call from Wiki Ojwang. Wiki Ojwang asked me if I could represent him here. He told me about the relationship between you and him. Na nikatoka Isiolo, nikaingia Nairobi, nikachukua ndege Nairobi, nimeingia hapa, na nimeingia hapa asubuhi, nimekuja hapa kwa ajili ya ndugu yetu Viki. Na unajua wanasiasa wengi ni warongo, waongo, wanafitina. Mimi sina fitina. Manake siwezi kuja hapa kudanganya kwamba nilikuwa namjua huyu dadangu, sijamuona siku ingine. When she passed, I was somewhere in the US. I thought that she was Dida's daughter because of the name Dida. Little did I know that she's my own blood from here, Matungu. For those who do not... Before I continue, and because of the constraints of time, I would like to take this opportunity to thank Bishop Mark Kariuki. I've heard his name here several times. And please, if you go back, convey my message to him that baada ako na deni yangu, wakati nilikuwa na practice kama an advocate, a solicitor in London many years ago, he came to my office with Mr. Seed, and I bought a door for that church. I would like to come to that church. But if he's very busy, pastor, wherever you are, bishop, please, when I come to Mombasa, muniingize kwa hiyo church na sitakuja na ile vitu ingine. Now for Lulu, wewe ni mrembo sana. Tumekuona, na kama ungekuwa umeenda wawanga pia wako tu. Sijui kama umewaona. Kuna watu hapa wanakupenda, wanapenda sauti yako. Tunakusikiza vizuri because you are one of the only liberal broadcasters that we have. Lakini upande wa wasanii, nimeona tu majensia hapa. Ile kitu ambayo hamjui hapa ni kwamba tuko na wasanii wengi sana hapa Matungu. Kulinaba losibeti nzoka ishiro. Siya pia no chendenje sana ishiro no matala kabantu. We also have night runners. Are those not wasani? Night runners, they are also wasani, and we should recognize them. And when I'm sworn in as the president of this country in 2027, I'm going to make sure that creative industry is artistic. We have David Itumbi doing whatever he's doing, but I think we have seen talents here. We have seen men and women here who, if I was in government, not this one, I will not work with this one, but if I form my own government, I am very sure. But before I continue, the MCA for this place, you are my friend, but you don't recognize me. Know that I'm your president. Next time, don't come to me before you say you are sorry. Mbore nomba shimbore. Ndo mwanga nomba shindo mwanga. Obwami bulindungwa nomba shibulindungwa. Baraza chaliano. Na kwa wale MCAs ambao nimeona hapa, muko 20. Muje mnione kesho. Niko na zawadi yenu. All of you, the 20 of you. Nimesikia watu wakisema, oh, baraza chakolanga. Mheshimiwa Baraza, let me now take this upon myself. That where they blame you every day, if it is the finances that are rare in the county, as I've been told right now, whatever little that we have, whatever little resources that we have, we shall provide, and we shall not actually need you to be there. I've already spoken to Osanga, MCA, deliverables, and please just continue supporting. Musapoti tu hata kama ni kitu kidogo, hata mheshimiwa Baraza pia atakuwa anawapatia kidogo. Tutembee pamoja, kweli rongo. Ya mwisho, Bishop umesema mambo mazuri, Madam amesema mambo mazuri. You know, I have very long ears.
Watu wengi wameniita mtu wa bangi, watu wengi wamesema mambo mingi, but what I talk about is hemp. Hemp which provides solutions for cancer. I've been in India. I'm a practicing attorney in the United States. I'm a lawyer and practicing lawyer in the UK. I'm a practicing lawyer here, and I am very much convinced. Bwana Barack Muluka, if you are here, you are one person that lawyers have forgotten. You are one person that Ruto has forgotten. Barack Muluka, I want to assure you that when I take over as a president of this country, you are going to be a minister in my government. Ya mwisho ni kuambia wale wazazi kwamba mimi mwenyewe nitakuja Mombasa. Waliona nimeenda Embu, nimeenda Meru, nimeenda Isiolo. I am on my journey to State House. But Bishop, let me tell you this, because I speak to Kalonzo Musyoka from time to time. I'm going to invite him here. Once I take over, I will ban that State House. Nitachoma hiyo State House, manake iko na ukatili mingi huko. Or if not, I will turn it into a prison. Asanteni sana. Asante Governor. Thank you very much. Asante.